Video günden günde istəyicilər, mən Protopova Vasilisa Ivan Nikolaevich Jurkov adından Tüpsün Orta Skolatın öğrenəcdə. Bugün Texas Respublikaga bar soğuda kosmonavtika onunla aviasiya müzeyin toğundan bilginleri. РСФСР үерәгәриден тойгуна, Саха АССР осколларын үтүелә хужутала. Сахалардан бастык летчик Валерий Ильич Кузьмин атынан металл хахайына. У салдан улугун оны дүпсүн нәһилеген бочотта холоктогы Иван Данилович Журков 1974 сыллаха республикага онна Сибирге ан бастыгы космонавтика онна авиация музейин түрүттәбите. Ол түрүннән 1969 сыллаха Нальчик коракка Иван Данилович Курбак оғларын инже әрекеті моделирование күрәктейгер барасыл жида болар. Космосқа көтü теоретига Циолковская, космическая хараплылар конструктордары Королёв, онна бастыгы космонавт Гагарин тоғынан музейбіт бастыгы экспозициялара кепсийлер. Музейбіт түрін фондатыға сәнті тәйінчеттен тақсы араз экспонаттар, араз коллекциялар, олы егер 6 онча темаға сүрбеттен тақсы араз государство маркалара, значоктара, открыткалара бағдар. Оны тағынан методический фондаға тәйінчеттен тақсы егер туралақтыд. Олар истеригер Королёв ете Мария Николаевна Королёва, Баланина белахтебит өйдөбүннүк сурукта ракетчики, кыга Наталья Сергеевна Уанна Циолковский сені Костин белахтебит кенигенере баалар. Музейбіт бей сейдақ экспонатынан 1936 сыллаққа баларғы саха алфавитынан сұрылды бұд. Аракатынан айға айынмыйден кенеге болар. Бу книганы музейга 1977 сыллаха профессор педагогической наука доктора Иосиф Семенович Портнягин сурьян белахтебит. Онна музейбит бир самай көстүлях, онна кен доктор экспонатынан Ми-2 вертолет болар. Бу вертолету осколовут вултасынига, бастыгы кружковец, авиатор ителях Российская Федерация салгынын транспорын туйгуна, музейбит попечителя Николай Степанович Капырин болар. Сахасырен авиациятын кепсир 1925 сыллаққа бастықы аэроплан көтөтүттен сағалан авиация тіріндейден сайынтын бір дойдулақтыр бұт тұстарынан үліс материаллар бағалар. Амкас президения космонавт Попович белахтебит космонавт тренировочный костюме. Онна санекитсе бәйдін пинжагын белахтыра музейбит эми бир сейдақ экспонаттарынан болалар. 45 сылсыға музейбитігер үгіс әлбі қоғы өрінен итілден тақайылдан тақсылыптыра арас технический итілері бағалабыттыра. Көрәчілер уанны ғалжыттар болғамтыларын ордық оғылыр бәйдірен орбут модellара тарталар. Бұл көрер модель бұд сұлыс ден аттақ. 1993 сыллаққа Гурова Хулетин Аркадий Горохов, онна Василий Слепцов, Москва коракка космос конкурсугар баран көміскәбіттері онна өрдік сетихилемметтері. Музей экскурсоводтара чинчери дирюлелері ыдаллар, арас докладтары зурелдар, научной практической ағыларға кыпталлар. О курдук Москва коракка Королевской ағыларға үстігіл, Звездный городокка Звездная эстафета научно-технической конкурска төттігіл, Киров коракка Циолковской ағыларға үстігіл призер болары сетиспеппет. Бейгі дүпсүмітігер үпік әкесілларға үстігілден космонавтар кәлем барылары историческай түгенінен болар. Ол курдук 2011 сыллаха космонавтика сылгар Россия героя, летчик-космонавт Роман Юрьевич Романенко, 2016 сыллаха космоска саха хомун илчи такса сылчыбыт Россия героя, летчик-космонавт Олег Дмитриевич Кононенко жегергеннен. Онна 2019 сыллаха музейбут 4-5 сылгар 2 стөгөлүн Роман Юрьевич Романенко ылчыттан барбыттара бейки музейбут атын әлбаққа гынаттыр. 4-5 сылсыға бейгі музейбіт варка Амкас Циолковский адынан Российская академия отделениятын члене. 2010 Аллахха Амкас Бахарытынан по России космический день турист справочныгар кирбиде. Иван Данилович кергеннен Анна Петровналын төрәбіт төлбәлеріттен билилях көрүлях, кен ырдақ үтчачуны үйнерен тахарар туғар олықтырын бүтінні анабыттара. Кендер вәретейлерін үте сығынларын ылықтақ сөбелерін сүйінен оға ылымыда иңерімміде. Бұ тұғытынан кендер аттыра үйелерге өлбөді бәдден оғылары Саркылан Ивановна онна Данил Иванович тағытыр бұд кенегелері болар. 2019 сыллаққа юбилейдақ 4-5 сыл бұтығар музейбітігер Иван Данилович Журков ата иңерілі біде.